China sipai laka India sipai somni anthi June ni som panga sang ni somni thotran nia India le China sipai te kutlonga an in beina thi chu somni an tlingta atira mi pathum an thi nuwa hliam na zual som pasari te chu thole ni zan khan an thi bela China sarkarin thi le hliam an nei za tar lang velo ma se India media ten China sipai thi le hliam somli pathum anom ti an tar lang thungani Line of Actual Control LSC Galwan Valley athi na thleng hi ramri buaya wanga kutlonga in beina awanga kumsang khajakwa somsari panga hnulama nunna chan anom masak ber trumni in anin beina mun hi Galwan luikam ladak chaklam ani thlahlui me ninga le ni rukhan pagongso area rampani sipai te hi kutlongin anlowin nuai chiam to a khami trum khan hliam omnualin India sipai ringot po somsari paruk an hliama me ni ko khan nakula Sikkim marlama anin beizui le bokani buaina chua nuwa helai muna hian China sipai te lu belin anin chek muk sau sau ni asoyani thotran nia in beina hian rampani sipai te hi kutumin anin machon phota boruwa ka sang zela lunga in tong zuin hei hi an la du tok mai lova taltum le rot an mang ni asoyani a thiam thu an soi ve ve thung thu thar the dar tu te chuan India sipai te hi avua ka vuak hlum an ni thu an tar langa Thina hial thleng ma se silai me pu ani lo thungani Chinese Foreign Ministry thupuang tu Zhao Lijian chuan India sipai te hian dan bo che in voini lai ramri an ron kana China sipai te beizuin buaina na men lo achuak ta ani ti in India adema India External Affairs Ministry chuan China hian ahma ata to a in rem na an siam chu kong thuma bo che in Himalaya ramria ralven buk an sakba ka puan in an kaya Trongka kalkiang tura anti po in an du lauti an soi ve thungani US chuan he buaina hi an ngai ven reng thu soin rampani chechu remna kong zonga malaturin angena UN Secretary General Antonio Guterres po in line of actual control a buaina ti re ani thuai theinan malak vatrul ati thua soibok Nizan Khan India ram hruai tulok zual Prime Minister Narendra Modi Home Minister Amit Shah le Defense Minister Rajnath Singh techu malak dan tu relin an thukhomani BBC diplomatic correspondent James Robin chuan tun truma an buaina hi tunma aram ria an buaina ang mai mai ani talawa hei wang hian ram pani te chural thuam fam kimnen an in beichia mangti a hlo om thua soi thole jing khan India army thupuang tu chuan an sipai pathum officer pakhat tiama an thi thu tar langin liamna tak tak anom thu atar lang boka nizan khan heng liamna zual jinga som pasari boral thu hi puanzar ani le ta ani LSC tia an soi maitrin line of actual control a rampani te inri na hi a fel fai lo le a lui dil le vurin asiam tlang pong mangten ramri hi then ni in heng munma te hi adang lam theya wangin rampani ten an ram chin ni a an riat po hi adang lam theya ni India chuan aram square kilometer sing thum sang riat zet op lui sang mek tu China hian tun truma buaina mun pui la daka galwan phai ruama hian sipai sang tel fe athon lu bel ni in a soya Khowele sipai nga fal pani te hi kumsom thum chung chu helai ram ri chung changa hian loin beto thin ma se anin rem tak tak theilo ani tun trum hi an voi khat buaina ani lo akha tokin helai muna hian an loin de photo a kut an tho fo ba ka an loin tong photo thin bok ram pani te hian khovel la ka thiam chan an du awangin buaina a chu ani khuwa camera an check na sadun le thina tun trum ero thala tutan po a thalak lei theilo khopin anin beina sa a video mu mal tak mu tur po a omlowani kumin me tha khan ram pani sipai te hi sikima kutlongin an lowin pomchil to a China in tlang chungzol an in chu laya kong pui sial tlang atuma wangin kumsang nei som pasari khan an lowin machon to bok uile kel thun pol angmaya in hal te hi kumsang khajakwa somruk pani khan lowin do to in India hi atlom chiang le ani an in do truma India tlom chan lian ber kha ral thuam le sipai te ma mo dang chok lu na tur kong pui tha anei lo wang ani a India chuan hei hi rengin helai mun po thei tur kong pui hi asial meka hei hian kho chak palian atilom lo hle ram pani te hian KM sang thum zali somli la ya thui ram ri in trom nain ram ri fel lo a om nuala wangin buaina a om le zeu zeu thina inti buai fo ma se kum somli panga chung zet silai me pu ani to lo ba ka nun na chan an om ngai lo tun truma ero mi somni chuangin nunna an chan ta ka wangin a boruak alian lo theilo ani eng wangin nge tu hnaya buaina so san inram na lai lok an nei nuwa po helai hmuna bok hian buaina aron ir chuak le a
boina lo chua le chan lian takero Nepal le India inkar boruak wang ani ati thayang Nepal le India hi khovela Hindu tam naram tlem te jinga mi ni in anin po hle thina India tranpui na ringin Kathmandu sarkar hi akala India in China a epnarem chang tak ani bok Masya Nepal hian India bel lovin ram hausa le ro pui jok China a bel sana khochak palian hian sumle paiba ka infrastructure mangin Nepal hi adom kang China President Xi Jinping chuan ni kum khan Nepal hi tloin kumsang khajakwa somkwa paruka jiang jamina hnulama China hruai tu te jinga Nepal tlo masaberani hemi tum hian konghrang ranga tho ho na tur thu an thlung nge India le Nepal hian ramri KM sang khajariat somriat a thui an intro meka mepo siam dun thinin an ram china an hauza somkwa pariat chungchanga inrem takin ma an la dun thei ama ero chu Nepal khothlang lama om Lipulek Pass Kalapani le Lipia Dura ero an rama an chhal ve awangin anin chu heng mun pathum te zaw zong belkhom hi square kilometer zathum somsari ni in Lipulek Pass hian Uttarakhand le Tibet aponi nikum November thakhan India sarkar chuan Jammu and Kashmir a opchin Jammu Kashmir le Ladakh asoi danglam nuwa voi khatnan me pati chuaka he me pa hian India le Nepal ten ram in chu an nei mek te hi India rama be tirani Nepal ramria India chuan kongpui asial ru aboka hei hian Nepal atiral muang lova an hriada wangin Gorkharam hi an thla amuang lo India thilti dana Nepal an lung oi lova Anram Foreign Minister Pradip Goyali chuan kumsang khajaria som parok sugoli tritia kan ramri hi chiang takatar lan ni in heng mun pathum te hi kan ram nge yani kumsang khajaria som parok nulama ramri hi ti danglam ani to lo wangin lo ti danglam ngothi dan kalani ati India map siam thung rul na ni om takin Nepal sarkar chuan me thatop lam khan an ram map thar ati chuak veta a heta hian India ne na anin chu mek mun pathum te chu an ram china an rin lut India chuan heng mun pathum te hi aram nge yani ti soin ami cheng te point kum somruk chuang zet India rama chia pe in vote an thak to ani ati a hau na zual sau Nepal politician te ero chuan an ram chung ro rel na boina sang an ne wangin helai mun boina chungchanga hian ma an lalok theilo ti soin hei wangot hian an ram ani talo ti na ani lo anti ve thung ram chak lo le ro pui lo takin India a ep ngam chana hian thuk takin China a enroll ni angai ani a China laka India sarkar po alom lo hle anin ngur chawa ram ria apuak ke ta ani metar sanga zani zeta sanga om Lipulek hi India tan apoi mo vet hle China laka a him theina tur kong poimo ani tlangkar lungkhok rok kong poimo takhi achana athunun thei chuan kumsang kha jakwa somruk pahnia China nen ramri buaya wanga anin do chiam na angkha alo thlengani po in he kong be chan hian ma ala theidona a mel mapa in a mang tangkai thei lo bokang Nepal kuta a umero chuan China in a mang theidon thungani hei wang hian India chuan Hindu biak jin kalten ol samzo ka antum mun an thlen theinan ti chuan lamin KM somria zeta thui he kongpui hi lir theilian jok zo thei turin a siam tha a kumin mai thakhan India Defence Minister Rajnath Singh chuan a hong nge he kongpui siam tha thian Nepal atilom lo hle a Kathmandu a Indian Embassy kota India sarkar malak dan du lovin lung oi lo nalan tir alo ni to nge ani India Army Chief General MM Naravane chuan Nepal hi khoi rame mothazar noya tangin apor thar ta viau ni a hria thu soin India rama thu thar the dar tu rang te point a phena China aum nge nia an hria thu hi an lo tar lang to a China ero angoi mi thung ram in to del lo le ma ni ke ngota malam pan theilo Nepal tan khochak lama China ati lung oyanga ya khothlang lama India ati lo mangai boxi awangin adin muna khir hle tuilai rapa omreng thei ani si lo awangin du athan felanga ya angai zong pani communist langwal le Hindu langwal ten aton tona an nek chepa atopa keikani inti te hi an in pomchil tange ani India Defence Analyst Ajay Sukla chuan mai thlatir lam khan ramria China hi in chhek mukzual sawin India in aram chunga achal galwan phai ruama Indian Petrol Territory square kilometer somruk zeta zaw chu achu sakba ka puan in anron kaya trans line ral thuam rol pui an chhop treu to ti asoi India point kumsang hi pariat khan ramri dep munsang laya athlona trum hun chu tuai tharin apo tu kongpui a chei tha a indona athlen pal thut po a kumsang kha jakwa somruk pani sino China war anga sop an to lo nan ma alan savia wani galwan phai ruama anin ti buaina hian kumsang ni som pasaria China in Bhutan kaltanga kongpui a siala wanga ni somsari pathum chung zet an in epna ai khan indo a hnai zom ni in an ngai hlomani
National Security Advisor Louis Sifsankar Menon chuan tun hnaya China che dan hi ni danga a che dan nen ain an lo thu soin an ram chung le economic lama buaina anei chu ramri a buaina anei puite laka hrithla in miril ruai pen atum ni inangaya China hian tun hnaya Taiwan ti thain South Korea ne na anin kar tuipui Yellow Sea longlian le manro dang a chop thara Hong Kong laka dan khau tak jam tharin Australia ne an sum don na konga chi alak chung changa anin chaltau meka ladaka India aron nek puar tawak bokani kumsang kha jako somruk pani khan India le China hi ramri chung chang le thil danga wangin an lo in do to a he in do na hi Sino Indian waremo Indo China waremo ti ani thin Tibetin China atanga in lakran atum na kal zela wangin kumsang kha jako somnga pakua atangin ram pani ten boruak thalo an nei tana Tibet Roy Tulu Dalai Lama chu India Sorkarin ahum hima wangin an boruak al na satel tel ramria anin ti buai ta de urenga April ni som thum sang kha jako somruk pani atangin ladaka anin doutrana November ni som nia inka haipuangin anin remta ani metar sangli zeta sanga indona hian India tranmun aphet na sa hlea China chuan India ne na anin chu lai kilometer sang thum zani som ni panga zet ron lutin atol nun le nuwa line of actual control ti in ram reform fe omlowin an in rina lai tur an siama helai ram ti fello hi an buai zuina anita ani China le India anin do trum hian India chuan USA le Britain atangin ral thuam leitung ma se ram pani ta hian an leitir du lova USSR chuan China ne na anin kar boruak chiat den chenin MiG-21 fighter som pani aleitir thung India Prime Minister Jawaharlal Nehru chuan Indo tura a in bua sei thattok lo wangin soisel a hlo hle he Indona hian China sipai zasari somni pani chauthi in zanga borvel an hliama India sipai sang khat jathum somriat pathum lai thi in sang khat jaruk som ko paruk zet chin hriat lovin an bowa sang thum jakwa somruk pariat man an ni ba ka sang khat somli pasari an hliam bokani kum sang khat jakwa somruk pania an Indo nuwa China sipai ten Sikkim an ron lu awangin kum sang kha jakwa somruk pasari ile sang kha jakwa somsari panga khan an lowin kap to boka kum sang kha jakwa somriat pasari khan kutumin an lowin beiton to bokani Indo ta se tunga chung nungzo kang ram pani te hi khowela mi hring tamfal na pani ni in sipai nga alama achung sang ber an lu adun bok India hian sipai nuai som pathum le sing ni sanga anei lain China chuan sipai nuai som ni pathum sing thum le sanga dei anei China defense budget to US dollar billion zani som ni pali ani lain India defense budget ro US dollar som nga panga chau ani thung China in teng sing khat sang thum som nga anei lain India chuan sangli za somriat pali chau aneya China in Indona man chi lir the armor fighting vehicle singli anei lain India chuan sang ni zariat som panga chau anei ani China in Indo long zasari som pali anei lain India chuan zani som kwa panga bak anei lawa tuinoi long som sari panga anei lain India chuan som paruk chau anei bok China in aircraft sang thum za somriat pasari anei lain India chuan sang ni somriat pani aneya thlona tum mun man thei zanga pasari anei lain India chuan zathum somli paruk chau aneya China hian Indona man chi helicopter po India nei let engemaw zat anei ani China hian atomic bomb zani somsari atanga zathum borvel anei lain India hian za som ni atanga za som thum borvel aneya chhutani a ballistic missile lama po China akhan lo dewa China in singkhat sang thum borvel anei lain India chuan sanga borvel chau anei ani aircraft carrier ero China in pakhat chau anei lain India chuan pahnih anei thung anral thuam din mun rang khai khinin China achung nung jok lara ama ero chu Indona ral thuam le sipai nga jok anding chang kherlo ti 6-day war atangin alang chiang hle an Indo angem ram pani te hi thina thleng hial khopin ram ria inti buai ma se an Indo tak takero arin omchi alova India tan phei chuan COVID-19 le China do kop a hupur omang khovel changkang zela Indo hau tak zia ral thuam man to zia le nunna a he zia ram rangin an hrechianga chu wangin ram changkang an Indo du to lova buaina an nei po Indo kan khat kilin a chin fel dan an zong mai thin ani